tentara asubil pindu ngajak semua bisa kekabungan sing tua sing bajang kengken beli masih kangen. Jarak yo Pak ni. Jarak ni Pak. Lele. Dia Pak ni. Ni mara celemik luwo. Yang mau jujur nih beli. Adik kedai di. Adik mau baju keto mai. Di jalan desa negos. Adik nggak bayar deh. Banjir mak. Dah mok nu 17 tahun umurnya dah mok. Hai. Apa lah? Ya mana? Aduh yang sing bani ja anu sesaknya. Sesak mak yang nanya yang Aduh, ini kalangan apa lapangan poli nih? Jo ji penonton apa? Tawa sekan gua ngasana sesak di tu. Engken abang mi li payangan. Sada mi di ni ah. Di payangan na liu demi. Bila perlu mi beli yang gona. Konen sudah mol ne maro. Aduh, tekang kendang ganteng sana pe. Dia nak cemburu itu beli nak. Sing nak kenalan ya yang lijo yang lijo hijau, yang li payang gitu. Payang. Nak itu nyin payang nih.
Nyu. Duh, engken nanti nih, joh sanam kecos yang jadi. Cari penyambut kan. Nih Ratu. Terus yang garis polisi Jena. Yang ngibeng nah. Sengnya. Yang ibeng, Mbak. Bang gitu baru ya. Nih Ratu joh-joh kene pun nonton. Eten, Mbak, eten. Aw aja jelek jenang. Oh iya, Mbak, ya kan. Mau bang ibeng mampir sekat. Oh, ya. Mbak, ya jadi jaket mau ibeng, Mas. Mampir. Yang ada menjana nih, yang anu ceni. Cuma lali cuma. Bos yang peduli nanya nih orang peduli nyen. Nih, nak bagus deh. Aing sing bagus tuh. Sangat penjaga. Kenang bantian belakangnya kameru kabali kentara asubil pindu ngajak sama bisa kekabungan sing tua sing bajang kengken beli masih kangen. Jek cara bojo gasemin kene kejengit. Sep. Pasti temen apa aja gek ah. Mau ada sirkus. Mau Soalnya kipak ngebongol, soalnya kipak kan. Tadi penyambut kan. Nah, je bayang komen ngaya dini cepong ngaya dini lakukan. Joh saja bumien nih. Ih. Yang sing biasa joh main mah. Begitu nya kadang-kadang beli ning ale tuh ning gendut tuh. Ini, Mbak. Ini ada nih. Sing anak payas yo. Orena ngaya mai begitu aku nama mobilan. Sing mobil pipi bantos yang di kerambet tuh sedeket-deket. Di kerambetan gitu. Nah monto kan kawang nih jok ini penonton nih. Yang komen nepong kini di payang na sang adaw. Am. Nak ngorang. Duh kini mbak ada nih di puri kesimang. Pire ratu rega tungge. Kini ngeladi sing bangun kali jani polone. Kemudian ini gak enak. Lah. Iyang. Yeh, mirip konen bangun nih lo. Lo. Rai jenengnya cara memedih ya tai Rai. Mone juga mau orang acara tai. Tadi kerja di. Yang orang acara tai itu. Rai. Ya. Saja jeneng begitu caranya begitu lah jelek-jelek gelar orangnya itu Rai. Saya nggak luang orang rajin di puri gitu man, saya orang jelek-jelek. Rai. Ya. Sing di ngacang apa dini Rai? Berarti bongol loh. Ngoyong malunya ditu nah. Bongonyong ini. Oh, cangkal mekinyukan malu. Apa? Rai. Ya. Suba rame nama balai di Jabuan Rai. Rame saja lo. Tapi Yang saja rame nama balai orang naik dadane tepuk tangan. Tepuk tangan kan ini dane. Rai. Ya. Jani yang pesu Rai.
pesuang. Yang jani yang pesu di jauh pesuang yang di tengah apa di sisi? Nah di tengah gen bawa kanggo. Di tengah ngai-ngai dan cangkonen tamate sempenot nih. Di tengah kalang nih maksudnya lo. Oh, di tengah kalangan. Rai. Ya. Pasangan neng Nah, yang pasu ilo mau pusung pang cantik lo. Arareng ngong ngong nga asona dam dam semangat tayo ngane asonggeng ka sampingan Rai, Ya. rame aja mau balik Rai. Rame. Saja kene ramene bocor pekan Batung nih kene ramene. Tapi selat arung kan kita mau balik. Geng-geng, Di peteng. sing geng-geng. Yang penting luar biasa kene ramene sing itu Rai. Nah lo. Adik kene. Tukang kenang ada lele ini Rai. Balik gelap tuh lo, balik gelap. Dulu sekarang tukang kenang gitu. Maka kacamata selam jadi tukang pijat gitu. Saya menang kulitnya selam giginya kayak putih. Saja udah gitu. Rai. Atayo ngane. Alamak. Rai, yen kene ada model penabo cocok aja ke PKB nih Rai. Tukang udian di PKB. Oh, Kang Wang ulung-ulung kabel. Aing dari Saja P gitu. ketiga ya cocok. Dari apa? P ketiga. P ketiga apa maksudnya? Pemulung. Ngai gitu. Saja nak, kengken ada nak boy ngangsel bengkap.
Pasti sing tepuk jang ya tukang kenang nih. Oh, ya kan mulai. Sing bom lain. Mas gitu mau cuma selam gitu. Luar biasa rame nih di nih Rai. Kadang jasa ada nama balik Rai. Patuh. Saja. Jangan di jos ada mau balik. Oh nak di apa adan di desa kadang dia masih rame kene bu. Nih adan merupakan panitia luar biasa kreatif panitia. Lapangan futsal. Konden jalan orang konden. Kengken. Ada sensi pribadi aja yang saja gitu luar biasa panitia kreatif pada nerai Gas kreatif. kengken mau bener yang orang kreatif nih panitia Apa tuh? oh dulu pang tertibnya masyarakat mau balik oh Isi, depo tali rapia bentang nih itu Terus yang tali polisi jen. saja kengken maksud tukang kamera tuh kengken Pang tepuk oke ini kulit selam pang tepuk tiga. ngai kan yang berjaga kenalin di rai aja gitu Yo kak ada ngena center. luar biasa gini rai pangtawangi jam ini marah teleponnya panitia jam 5 Begitu? jam 5 jam marah telepon jam 7 panak dini Jam itu apa? kengken maksudnya jam 7 petang kengken Oh, maksudnya begitu? kan jam 5 sekarang telepon jam 7 panak dini abad sing pitung atus le moto cang le mengui main Tuh lima nguit yang li payang li renjo. biasa mula gitu nak payang gigi pagohan gitu Ah, gigi kan jaga apalagi tunangan. jang mula nih yo kengken maksudnya nih konen mulai jelah ratu ini kengken maksudnya konen mulai jelah narang doh gitu nak kengken maksud murin nih dawang begina kere bangko nih sing bani yang ada andus oh iya nih saja nih genda nih sekon begina dini nih Weh, luar biasa Rai Ya, luar biasa sekon dini ibu-ibu Rai kan ibu-ibu. nih ibu-ibu Adio yang orang ini kene Islam di. do gitu nyi prawadan Singan aku ada Aja. kuning. Panjinawa nih ibu-ibu sama kejang keluarga besar itu Keluarga besar lu he. keluarga besar maksudnya nih onyang keluarga besar nih Jangan besar-besar. gede-gede saja gini dingin ya bu dingin Kak ada iya buat tawa dingin sih prepare nak raga di rumah bu apa spring bed tuh bawa main ini saja kasur kan Henry saja pang tawa raya dapen kene raga aturan raya ke jauh-jauh bumi sing itu raya leng mengui kemokuri leng payangan kemokuri lumayan jauh nih kabung tapi luar biasa tepuk tangan dumun buat penyandro luar biasa meriki Tanya semprot do nak gitu lina do yang semprot awasnya Nyan iya semprot. nyai kan mula kengken mawena cabani orang penyandro luar biasa din Apa mawen dulu? mara candeko leng parkiran sing itu rai Iya lo parkir. oh nih dini nih Yang ada daunnya parkir. Ken kau Tuh. Ken kau kau oh Surya ini nasi ini oh Ken kau Tuh kau. ngai dia nyawa parkir. tuh kau nih kangin tuh kaja tuh kelot sing kan kok nih Nih, boleh memuhi kita. apa ngegas kentan bu majan kerobok masa jan ini saja Ken berarti nek Kau. Niki kau pokoknya Kangi. Niki kau kangin berarti Kaja, kaja kelot. nih kaja tuh kelot gitu nah Itu aja kelot. oh sekan Tuh, betenya dur. oh dan saja gitu sih itu Rai penyandro luar biasa niki yakti bu penyandro luar biasa niki mara tiang dekong ini sing itu bu aja atau tiang ketengos papayas dekat di belakang ada nak ngebut teh ada ibu-ibu jet gede ngebang teh pisan ke belakang Yang sini ibu-ibu apa? menit Sinatron.
gitu game. Maksudnya? Tinggal celak gitu. Maksudnya nyelak geng-geng. Aduh nih gede tuh, tinggal celak ada pesuye. Apa gede celak pesuye? Kok ada kan wadah teh ada nah. Oh, ada teh tuh ngai-ngai. Jangan mula spesial mandai. Ibu-ibu ngapa? Mada teko ada ibu-ibu cabang teh. Konen suat jang mau payah sada nak bapak-bapak cabang nasi kotak. Konen mancang nyup teh bojemak gitu. Geng-geng kaden maksud seikhlas sebagai Seikhlas, Mang. Tapi kene udah luar biasa. Woi, Rai. Iya. Nih ada aneh semeton dengan selat nama balik ini. Selat apa? Selat tembok. Selat sako berada. Saja. Meriki pak nampak, meriki nampak. Ada pergina mata kelen ini po. Saja meriki pak nampak pak. Cingak dia nyegeng nih pak. Sing bapak atau mau balik tembok jak sako main sing balik ya. Nah sing geng-geng yang penting sudah antusias masyarakat luar biasa nih kirai. Saja kene ada nih kan bocor narang sih itu rayo. Hangat seken tenget ray. Onyang Oh kayak sing gitu kayak dongos mau payah seken tenget. Tengot sing misi lampu. Sing misi lampu. Bisa do boyo dongos mau payah tenget pih WC nih ray. Misi tenget saja. Tengot wes Tenget seken misi akseromang meracang keselak siap jang. Apa mang? Akseromang. Apa tuh? Mangset. Kalau sing misi lampu masih. Sing misi lampu sing kengken yang penting wong idang jangan sing itu rai. Aja lah biasa pang sing kene ke rame. Kengken maksud lini nih. Kengken ya ada sensi pribadi jak ya. Ada apa? Mai poklan. Mai poklan tuh. Saja dak nak gitu nih. Peh kene teh rame nih masyarakat berarti nyensus malu berarti ada pasti ada nak bagus-bagus nih nih. Onyang bagus-bagus ane moni. Sekarang soalnya yang cuma bebesan yang jak memerai. Engken besana. Yang kan mah ketutan, yang kena patut tut gitu ya. Dan sekan man sambil ngatur raya kamu kori sing man ngaliang mantu apa sih gitu ya. Kata engken terus. Ada nih ale mantu kamu kori. Sekan bu yang tiang ngon bu mantu tiang cager bu. Yakti cager ngadap tanah. Sing lah tanah apa ada? Celeng ada pasti lah liu lah celeng nih bu Yakti sekan dan bu tiang cager mantu cager nih bu sekan. Kemudian yang bisa mau bantan, yang bisa rai nyampat, yang bisa ngumah piring, yang bisa masang batu sikat, traktor, yang bisa. Apa gua ngancang gitu mani bayang nakal pengalena. Ayo contohnya. Yakti bu tiang ada yang bu mantu cager dia bu. Yakti sekan cager cang melerai. Oh lencang nak sayang jak mato sayang cang jak mato mato polos mato kalau mato kenyeng kau sayangin. Oh bani ni gitu. Bani. Oh mato kalau mato polos mato kenyeng kenceng kepes tu kau sayangin. Masa ni cengceng kepes? Aja len mato polos. Me jegek mu je me kija me ke salon tu je me nyemak gai mu ngoyong me bang ya nyemak gai. Yen mato cerewet. Tu mato polos le mato cerewet. Me nak yo cerewet nak yo galak. Jantung tas meme. Sing kengken berarti gitu harus me. Oh gitu harus kayak mato galak. Me ngoyong me do nyemak gai. Oh. Bang ya me gai me ngoyong kado. Bulas mau bubuk kadang masih bangun gitu. Mati re memen. Mati sing gitu maksudnya bubuk sing bangun sih. Makanya lurai ajak pakin menonton rai pangsing dia. Wentan nak lingsir para dini rai. Aduh nak lingsir ampura atunge tiang bedore nak lingsir betena. Enyap tiang je betena nak lingsir bedora. Yang hangwang di samping. Oh yang mai pakin malu penonton. Pang tepuk dia. Luar biasa. Hei, dah jajah lemah. Mai ngajak metut. Ni metut, ni dongtut tu. Saja ganteng luar biasa ni. Tapi cang lintuni kesangsan ni ngajak.
nak lingsir nih. Samping sekolah. Ratu, ya makanyang dawang, ratu makanyang dawang. Ke-32 ngana gijun. Saja, leng dunia jangan bener nak lingsir rai. Atau nak kumis nasi kita rai. Oh, dulu kumisnya putih. Oh, warna selam putih sih kita rai. Lento kumisnya man ngosot. Long bulan anyang-anyangan. Anyung-anyungin. Ganteng. Nah, coba pain malu rai. Nak moni sih ganteng loh. Takonin malu rai. Takonin udah. ngajak ya kurenan mai. Coba takonin nakonin. Tadi gede bapak konden. Sing coba takonin ngajak ya kurenan Pasti ibu nah. Anu nah. Sing coba takonin maduwe yuk. Ya kalah nih ibu nih lah. Oh nih. Ibu niki maduwe kurenan. Yakti bu. Ampura ibu ke dada selang tiang jebos. Jadi kalem gurane rai. Do rai nak bong laporan tuh nyanan timpo ke bungut nyiling dininya. Patah ibu ke sebang-sebang nih yang lucu nih. Saja do tuh cingak lentet moderet set. Nah, Nebin ada apa nak lingsir bagus. Ane mah kelilit batis. Oh, nih nak lingsir aduh. Oh dingin dia nih. Ya nen rai. Campura nak lingsir. Doh, nih di samping nih nak lingsir nih. Oh nih. Aman nen nak lingsir rai. Engken. Namanya nih Sing. motor metik. Engken. Sing magigi. Coba kejengit kak. Kejengit. Dah gitu nak caranya coba kan pakin malu. Yes, swastiastu nak. Leng dini kan dai. Bebas. Sekan sing kalah ni bon parfumnya sekan kalah ni parfumnya. Oh langis GPU kan bon. Rai, raga mai man tugas ngibur sing itu rai. Lo kan bisa ngibur. Ngibur kemudian jam bisa. Mau naseng bisa ngibur. Jam main nak ngedeng kebisan sing itu rai. Joget mo. Mau joget, banyak joget sing pada nak ibeng. Main yang rai. Yang singnya kamu. Raga main man tugas ngibur sing itu. Mageningnya bisa. Mengendeng balonku. Mengendeng balonku gitu. Bisa. Adik gendeng Bali nak mengendeng Bali nengken tuh. Nana jam gendeng nah. Yang nut nih nah. Seketabuan siap. Penabuh siap. Masih bisa nggak? Yang kalau mengendeng nih. Mengendeng sambil nyangro itu dan sing itu. Om Swastiastu Ador Titya. Tukang tuk. Jaman tukang tuk. Nungale selah tukang tuk Jaman tukang tuk. Tuh neng untuk. Li Om Swastiastu Ador Titiang tuk. Oh. Kan jelas Titiang tuk gitu. Titiang tuk kok yuk. Sing dadi di pura nah. Sing gitu beli maksudnya suat yang orang titiang di itu titiang tuk yuk Tadi titiang tuk iyo deh. Yang kok tuk iyo ngai coba nyi koordinasi. Nah. Maksudnya Yang tuk kan. Pang udah tuk orang titiang tuk pang Ubalo. Barai. Om Swastiastu Ador Titiang. Adi muda ketua. Gong ada pak. Tuh maksudnya nih. Tuh ada pak. Li. Pak. Badan masang shot bong Coba nak ulang, do nak agendanya jojong atau raya, do nak agendanya gitu li. Ayahnya kok dihiyahnya. Wajang reng para semadon sinamian Didang liku saking sayang mengui Pajang hibur semadon sami Kanggo aman lu beli bagas rajunan tiang Atu seman ketemu Dia nusiko kuliah Dini di salat pasir Ialah senyon binatang Asal lagam beli itu dibanding aku
Bonen mudah nak licin. Bang nak jegeng singnya. Sing bisa gede. Rencang nyuang nak lisir nih, kan untung cara ini. Adi untung. Untung. Sekan kengken cara untung. Pas jangan ten ngejak nak lisir sing itu rai. Ada nak abang bas, ada nak abang gula, ada nak abang kopi ya. Ben telunan dia, ada nak abang bas, abang kopi gitu. Bang nyuk mesti. Ampura nak lisir nge yang bercanda. Magendeng suba. Ini takon nama lu. Keken, takon. Renang mai kak. Coba takon ni ngelai apa Mantun tiang, mantun tiang. Niki mantun. Ampura nak lisir nge yang mataken. Nu ngidang mejujuk. Sepana di mana? Gitu. Karena kak saya dapat ama jujur berarti. Do nak gitu maksudnya mau jujur. Nabi mau jujur kendo bangun sing gitu mas. Oh kaden mah. Tawanya nama lewat dunia tu Rai. Saya nadinya gitu. Ada betara mendingin itu. Ingke mata apa? Sang yang Scooby Doo. Oh. Sekarang magendeng ni suba. Kemudian kebisaannya jadi Rai ya deh. Lo ngigal jani. Cang senyak ngigal. Bisa nyi ngejoget. Seng bisa. Kengken. Adi sing bisa. Nyanyi oren kijak-kijak ajak canyi nganya. Nih bang ayah nyampa tidak Yang ngepel nih gitu. Nah igalnya nah. Ngejogetnya nah. Lo Pangonnya ngajak nganya aturan ayah. Lo ngejoget dia ngalang pengibeng. Sing ngancang ngejoget ini jejak carai. Ada jejak. Garang Banjar canya. Seng lah misi selat sing tadi lewat kan. Sekan. Bani yang ngejoget ini ratu. Nih kan nih depan-depannya tadi ibeng. Sing itu ada nak ibengnya. Ada pasti. Sing nak nyinya ngejoget nah. Sing. Tak kau nak penabur bisa ngambil joget nih. Ani bisa ngambil joget. Bisa boy. Tukang kenang rai. Kita ngajak mulai camban nih. Ini regang. Nali, yang kau ngejoget gamelan nih. Ini berarti ngajak cuma ibeng rai. Jasanya ada tuno rai nah. Kengken. Ini, kengken. Sing dik. Ratu bang nyelepan. Aturan ayah nih kan Riki Riki atur Riki Inggal aturan ayah nih bayang alih-alih Nado selang tiang jebos ini kabu Riki atur Riki dan kenapi ngaturan ayah dan napi tan kenapi habis yang bani mana begak gitu Aku apa? Ini aturan ayam apa? Tadi ngajak berenang mai pak? Saya makannya mai yuk, ajak ya kok. Habis minyak rai. Saya ngajak ke ibeng. Oke pak. Aturan ayam hari ini. Tadi ada nama di ibeng jadi baik. Berarti sini kali.
apa ya besuan. Milo yang nyablon. Masa nyanyian dan idol lah gitu. Rai, Ya. ini tukang ibing nih, durenan nih nak ngiring nih Rai, donyi macam-macam Rai. Ngiring Tekan apa? ngiring nih, ngiring pikayunan. Saja gitu, kayak ngibing cuma ngajak kucet Rai. Tawang, ngibeng ngidam pantas ndempo ane ibeng napa di malu no ngibeng. Ngai dan ulah tapi luar biasa tepuk tangan dumun serang penabur serang pengibing. Tawang lo ane ngibeng lo tuh. Geng-geng Rai. Ai montu tuh. Udah nang Geng ibeng. montu. Nyanyi. Geng-geng. Udah nang ibeng. Geng-geng. Jadi jalan panjang Brahmo kayaknya. Nyanyi tapi luar biasa tekan Rai pengibing ini. Rai, hujan deraga redak ruduk di nising itu Rai. Maderai janinya. Nah lo, durus-durus mau canda lo. Ras kelai tiran jani. Nah lo, durus-durus lo napi kalau. Adinin yama nabi sisa. Nah lo, Sisa nida yang nah lo paling ulang tahun yang batarian lo. Duida lintang sueca ada tangga ngedang ida ngumi caya. Sendiri lo nggak jadi tampilan lo. Saja benar kengkeng benar neko wajib menaga dini sing itu rai dari sisa pangseng dadak duduk paling melan tangkilan ya ayen ning kita jalan rai aja ada kabar melan banyak di tengah seng. Oh, ribut ilmu. Satu yang Hiro nini reget tume kamarang sukunang raja busano. durus mau mendarati. Gumeter. Ikono praja mana lo ya caput siro nini reget tume tumedon kita maring. Jangan. Riwus. Sampun ikdo ngaregep sahananing raja busano. Makin siro nini reget tume tumedon kita maring.
Citro Kasiman. Aing ge durus satu medal atuh. Pedikit nak malu nunya lulu betawa meme pesu. Sing adonan lulu ibu. Ngai panitia ngai mulut Kebakaran atuh. Ini desa rai si patan kan inot. Nah bulan sing bani ke dandus. Pedikit nyemprotan halus. Adanya minum gede. Bari wajo desa rai. Keken sembilan meme kayu mangkek. Nyak mau wibawa. Mau bawa pisan. Yen sebagainya saya aki jap mau bawa pisan nih kak ibu. Mendap nih. Bari wajo dia kaliko. Ayo di tiang ibu. Yen memehang makin meme kayu makin kakak dia penghapus kumijilan siro meme kayu makin. Lenan di tiang saya gitu bu. Adi alihang saya yen pesun meme cara jadi kek. Oh len sepemedal meme gitu. Kene sepemedal meme nget angop pisan dia nyingain nih kak ibu. Angop. Yang ngambil nak kena kita meme mari kanang segaru kakak dia menampuk kita tuanto. Lenan di tiang saya le orang segara saya gitu bu. Weh bedikin dia nyemprot anus desa rai si patan leak. Oh leak ibu bu. Orahin bu bedikin. Riwado. Riwado nih ya kali kau. Ayo di tiang ibu. Yang ngambil nak kena kita meme mari kanang segaru kakak dia menampuk kita tuanto. Iya beneran di tiang ada segara saya gitu bu. Pesta kadi ibu Kanjeng Ratu nih. Kanjeng Ratu. Yen Kanjeng Ratu itu. Kanjeng Ratu sane ngisiang napi segara nih kan. Yen tonyen. Nikah bapak penguasa segara nikah yang Ratu. Kanjeng Ratu itu nyen. Kanjeng Ratu Roro Kidul nikah ibu. Ya, jegek. Ingat jegek. Jegek sajan segitu rai. Sayaku tunani gitu parian. Ayo terus ibu. Terus. Ya benar. Kenyam gitu. Cengengken. Dia cekan nih Malasio memaraka kapine sira rama jogo. Iring makin sira rama jogo. Ayo terus nikah ibu. Iya sing ratu di Jawa saya.
Pariwanyo. Ayo ditang ibu. Masuk anu bagio gitu kayu make. Liang mana liang kayu nibu pun api nih bu? Aduh di atas meme dini marwatan neng setro kasima. Saya waktu sapun api nih kan? Napi mawin ratu. Boleh tak meme titah mareyang sidro nini perawi. Ang ngemit gitu sane mawasto gitu sedah. Ngepet nih sedang. Saya waktu sapun api nih kan bu? Tugas berat saja nih cukuman gitu. Oh berarti mandugas yang jadi. Tugas berat jadi dini. Mandugas berat deh. Tapi ada angon demen. Oh berarti mandugas berat tapi Sing aku anak temen. kalian pebang yang ini betari. Subojak irago kalman nguasi marwanan sedro kasiman. Wah gitu geningan deh. Ini lu hahehe. Yen bosnya gede nak buahnya harus gede. Pak dak temen gitu. Ah. Lah desa Raijo. Dumen Ja. ada desa Rai uling payangan. Bisa railing payangan geng-geng dulu. Nanti manigel di Tabana. Demen sih demen, kalau jalannya mukil jalannya. Mau ke jalannya. Yen di dianyar kengkian minap jalan. Mormi kan. Wah, mau ormit menengangi. Geng-geng. Kengkian kena nih nengil sebenarnya secara aja memen itu mah bening. Asik, geng-geng maksud nih bu. Biasa nak anjing. Sing sarah. Yen nak mejujuk nih milu nak mejujuk. Geng-geng maksud ibu menjuk Hujan geng-geng. nih terus nyongkok bulan tuning. Geng-geng nepoknya carai. Nyok Kaca. Sing maksud ya ngajak desa sih. Mejujuk nak mejujuk. Geng-geng maksud bu. Menjujuk geng-geng. Oh sebuah mone jujukan oh. Jangan menjujuk deh tuh. Geng-geng maksud. Ternyata jujukan ini semengkot not. Geng-geng. Semeter kotor. Mengem. Masih meng lah cetak nih gini bu. Memeng lah cetak begitu. Ah. Yen ngelah cetak minit sing ado yen nyetak itu maroman. Roti bercetak. Pada ibu. Nawang ni apa ane mau dan sedah wo. Napi. Sedah wong napi nih kah bu? Sing ni nawang derai. Saya nak yen wong nih dari dar, tahu nggak? Atau wong ada di Tabanan. Sing wong. Yen caro di Tabanan ada madan jukutung, yen itu ada jukutung. Ikut dong tapo. Nah, orahen jukutung nang Tabanan. Juga tuang itu nah juga Dong, tung. maksud meme ya. Oh tuang ada. Yen di Tabanan jukutung. Oh yang di dianya ikut tuang. Oh, jukutung yen itu bek beli nasi keken biasana. Bu, beli nasi jen benah itu. Biasa nak di meme lian ni ngomong. Engke. Kok beli nasi bena lenang nah gitu di meme. Sejak Benelenan gitu melen maksud pisah gitu. Di lenang benelen geng-gengan Meme lenang. nepuk mata gede milu ngelawan non. Nah jadi bang misi masih meme nutur gitu. Donang Sayu ini hati nih bebejulan. hati nih keratu. Aduh, ada aku nyago sedah wong. Sedah wong. Sedah wong tuh nak ada artin pang ginawa. Oh wenten adene nih kah? Bener. Sedah kita ngaran base. Nawa base. Base rai namanya base. Base. Base mengenaran yang munyi. Ada netas wong kinaran tu manusia. Sedah wong kinaran yo. Base munyin yo manusia. Sing jado pane madan sedah wong ane sujati. Kualo Wenten. rupaan jadi kan ini betari merupa punyan gedang melilit base kembar.
Merupa punyan gedang melit basi kembar kono rai. Oh, ane madan sedah wong. Oh nika sane matos Iya, ane dawa. sudah den sedah wong itu nak munyin yoi manusia. Oh. Belih bani rago ngapa munyi sinah belih perjalanan langkar tepuk. Pelih raga mau bunyi pelih jalane tepuk sing itu. Yen subuh benah bani rago ngemikan cangkem keket. Pasti melah ane kal tepuk. Singgih nika. Sayu abdi nika ibu. Pak sing caro jani sing gitu. Punapi Milu-milu nika. tuung. Oh milu-milu tuang keken nika. Benah marona mekaman padang membet poleng penyamilu mekaman padang membet poleng. Nyarwang ibu paling sakti, Paling rireh. paling ririh. Padahal sudah sing ada apa itu? Apa sing bisa lo? Yen nak sudah dikinaran ya sira yang ketaro. Man panugrahan yang ketaro. Nyajan madan ane madan balian, nyajang ane madan dasaran. Do maru patut kesengu dasaran. Wah, ada Patut sapun. kesengu balian yen subuh man jajaran yang bertarau. Oh gitu. Yen hanya sekedar milu-milu. Do sing jemadan balian, Sing madam balian apa sing nika? madan dasaran. Menapi nika. Do madan jelemo demen kaden. Itu kanenyen rai. Bisa neraka. Masih ngaden-ngaden awak atas pisau ririh. Tapi sing ada gunane tak bener. Adanan dadi anak biasa-biasa. Pantas ngapanya pesu kepekan, pantas ngapanya beli pagan ajak nyamut tuh ane luwung segitu. Oh, ane gitu luang ane Ane rai. gitu ane luwung. Nah pangsing masih meme mekecuh melak menek di norahan kin anak. Oh, sapun api nika. Meme ane tenung. Eh, Itonya. Singgih ratu. Jani, sayagonya ajak nadu nyago ane madan sedah wong ini. Nika tugas tiang itu Tugas berat. Tugas nyago sudah wong. Bener. Oh, mandugas tagarai. Tugas berat nyago sudah wong. Do ngawa-ngawa ngemang nak nyemak tu sedah wong. Yen sing mang lugusan uling meme. Ngerti ni ajak nadu. Oh, berarti gitu rai raga nyago senadi bang awak-awak nak len nyemak sudah wong sih itu rai. Makin kita ngawas-ngawas maring ciro papian. Aing ge durus-durus nika. Singgih ratu. Durus. Lah enak tunguri lapang ciro pejalan ramoy juga meme. Aing ge durus. Singgih ratu bidang wanda saya ratu. Awas ciro ini reggae tunggu. Oh, gege. Beringannya. Beringannya jadi raga man tugas berat. Harus nyagos. Oh, man tugas berat jadi raga udah nyago sudah wong jadi buseng itu rai. Oh. Oh, pangsing gege. Pangsing ada nak Pas ada lima. nak lima. Oh, berarti raga sing tadi ngawak-ngawak mang nak nyemak sudah wong sih itu rai. Berarti raka Oh, pangsing itu. Oh, harus yang ngabos tahu. Oh, geles-geles gitu sih rai. Iya,